projektu jačanje kapaciteta direktora za inkluziju u vaspitno-obrazovnom sistemu dobili smo prije svega jednu teorijsku nadgradnju i inkluzija kao način življenja počinje iz osnovnog obrazovanja i neophodna je kako bi mlađe generacije uspjele da lakše žive kao budući građani Republike Sjeverne Makedonije. Pokušavamo da kao rukovodioci prenesemo sva ova znanja i implementujemo zajedno sa našim nastavnicima u vaspitno-obrazovnom sistemu kako bi olakšali inkluziju naših učenika u daljem njihovoj integraciju u društvenom sistemu Republike Sjeverne Makedonije. Osim teorijske neke nadgradnje, dobijamo tako dobra stručne upute sa strane profesora sa pedagoških fakulteta u Republici Sjevernoj Makedoniji, koji nas upućuju na jačanje naših kapaciteta kao organizatori, rukovodioci i lideri jednog veoma filantropskog, jednog ljudskog projekta gdje ćemo omogućiti jednaki pristup svim našim učenicima, nastavnicima i roditeljima da budu naši partneri u nastavnom procesu, tako što će se mi osposobiti da pravimo takve analize, akcione istraživanje u kojim ćemo konstatirati sve one probleme koji se dešavaju, koji su realni, koje moramo rješavati kako bi krenuli naprijed, jer mi ne možemo praviti visoke politike u obrazovnom sistemu ako imamo aktualne probleme koji nas osporavaju u tome. Veliki je značaj ovog projekta jer mi ne možemo očekivati od naših nastavnika, učenika i roditelja da dobiju takva znanja ako nemamo zvanje i sposobnosti, stavove, veštine prvo kao ljudska bića, onda kao profesionalci i treće kao lideri, da bi to omogućili sami sebi, a onda da budemo diseminatori tog znanja. I ja vjerujem da svi mi, poslije ovog projekta i ove obuke, ako budemo dostojni i dosljedni svega onog što smo naučili, a vjerujte da je projekat to omogućio, sama implementacija neće imati šanse da ne bude efektivna i neće imati prilike da je neko osporava, jer ona je tako dobro osmišljena da se ne može naći nijedna slabost. Radi se o tome da se implementacija sprovodi tačno po onim utvrđenim kriterijumima i onim uputama i preporukama koje smo dobili na ovoj obuci. Nadam se da sve kolege imaju istu predstavu o važnosti implementacije koncepcije za inkluzivno obrazovanje, jer naše društvo, Republike Sjeverne Makedonije, nije društvo koje mi smatramo da je podijeljeno na etničkoj osnovi, to je već konstatacija i to nije problem, to je već nešto što je prevaziđeno. Imamo mi puno aspekata inkluzije koje moramo prvo samo sebe educirati, naučiti kako da se s tim nosimo i omogućiti tim mladim građanima da žive bez kompleksa, omogućiti im jednu realnu, zdravu, psihološku, emotivnu sredinu, da bi jedno društvo Republike Sjeverne Makedonije imalo zdrave građane.